بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mga palanggungan sing kami ha kami Islam, Alhamdulillah, yan kamo imaalop kamo ha waktu ini. Jari hilanjal namo na isab in sugpat sing pangadjian sing kita niyo, amin kaya tagnaan na to tungod paparkala pag-ibadat. Tiagnat na to dahing haamoy ini kasutsihan. Insyaallah ta'ala, amin ini ay nakauna niya tulong ta amin kiatagnan na to sambahayang. Sabab sin awon parkala long ta amin biya mga baya-baya masuok dumatong hawak to natin na piyaon na tayo niya to. In parkala sambil nasabot na mo dito in pagparkala sin sambahayang laho. Jadi biyayaon tiyayod tud na mo nagbalik dahil nga aming puunan insyaallah dahil nga kasutsihan nasampay na to matanggos in parkala ini tungod pa ibadat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno na in biya mga nakalukis di aming kitab si Hambok Sheikh Sheikh Abu Bakar Jabir Jazairi. In siya ini na hambok dahil nga mga ini alim dakula ha Saudi Arabia. Sarta na siya ini mataod sa taod-taod lang ta magpuon magdungog dengan mga ini jamaah Masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, labi-labi na yung mga kamuriran ha ini Islamic University. Lamod na in kami ini na sarta baran ko nakatibaw ako sambil pabay niya, nakasakat pabay niya in ambok set ini. Manjari in maudo na to hawakto ini long ta pangadjian na to hawakto ini tungod paparkala wudu. Daong sin bahasa Malayo magambil air. Long sin kita na mag-air. Bihan, air sambahayang. At ini maksud dito amin magsutsi tungod pa amin parkala di pa ini kita makatagna sin sambahayang subay awnin pagsutsi. Biya na sin ini kiyabay ta namo nakaudayad to in tungod paparkala ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala na di magbutas in amoy in pag hinang tasindaakan sin Allah ta'ala iban sin kasutsihan. Makauna yung kasutsihan sabab di tayo maun sin Allah ta'ala in hinang bang wayroon kasutsihan. Hambok din mga aturan ini biyay katutan yung situhan na to Rabbul Alamin amon piya sampay si na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So doon ha pangadjian ini biyay kato fihi arba'a mawad. Hatin niya upat in pangadjian na to dihay ni. Kaisa niya al-maddatul ula fi mashru'iyatil wudu wa fadlu. Doon hatungod sin sara ami in aturan sara atawa laung ta amoy in initanda kaparatsayahan in inisiara sin Allah subhanahu wa ta'ala kiyaway ta halam sin Quran iwan sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan damikyan sin kalabyahan niya sin amoy in pagwudu. Ikarwa niya pangadjian tungod pa pardo sin atawa hukuman sara laung ta pardo siya atawa sunnat atawa inya unlang ta makruh. Yadto in hini hikarwa niya. Ini kato niya pangadjian di haamin lecture na to hawakto ini al-maddatu salisa fi kayfiyatil wudu. Biya diin in papatah atawa biya diin in pag ini luparagbos sin pagwudu. Amin kabiyaksahan sin kita.
biya di inin pagwudu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab namo na nagbayta siya kato, sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambahayang kamo biya sin ini pagsambahayang ko. Biya na kita sin iyan, nasambil sin pagwudu, bang kamo magwudu, biya na sin pagwudu ko. But inyan biya ita sin Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, hadis niya mahaba, long niya, ini kita ko yung Rasul sallallahu alaihi wasallam nagwudu, biya sin pagwudu ko ini. Bihan. Nahati niya, impiyatar lang niya, tuha kita niya kaya sakupan niya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kaupat niya, ad-maddatur rabi'ah fi nawaqidil wudu. Doon atungod sin makabatal sin sambahayang. Ay, sin ini pag-air. Pag-air. Makabatal sin pag-air. Atin niya, misanin pag-air, magkabatal siya. Nabang siya mabatal, pag-air na, inyad to subay niya balikan, mag-air siya magbalik, baguhon niya inamoy nabatal ito. Insyaallah ta'ala. Naman jari, diha pakaradyaan ini, insyaallah ta'ala, tagnaan na to, di pa sumungin ini biya mga maun kita pa ini maudu hilin ko na mari pa ini pindua ko isay kalim nading tungod pa amin pagkala sin pangadyan na to ini amuin manalam salam kato tanim pala tafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaqa bi akhlaqihi ila yaumiddin, ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga palanggungan na akama Islam, biya na sinaki, yari na isab kami, basing ko kalasahan, imalupkan niyo pa long ta waktu bihaon ini. Long ta sumugpat sin pangadya, namun bukas nagkatagnaan sin kami, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ya, nag-continue na hadya kami ni sinamun lang ta pangadyaan, nakalukis diha kitab ini, piagnaan, sambat siguro kalasahan din haamuin lang ta paliharan sing kasutsihan, na biyayaon nakaraton na kami paparkada lang ta amuin pagbudo, pag-ayil at tawagan, sambat sin malay, sambat sin maranaw katuan pag-abdas. Gabdas kanila. Ablution, lang sinamun, basan kadis, gabdas. Na hindi ko kaya ngatanggatuanin ha, bahasa tayo ni, in ayil ini unuha ini ding sa tawod at kiyawa ta rin habasa si mga malayo malayo katwan ha pasaling kanila in ayil yan na tubig hanggang nasa juice yan mga na ayil na juice kuno ini pagtawag kanila maksud niya magsutsi na ininikatan minsan uno pa yung basa na usalta na ma'ruf ito kato niyo katan biya si mag-ayil ini na kaingatan na simbasa ta katiyan na sin mga long ta kitariha hula ta in bang yan na mag-ayil na inya natin bilang pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala lawi rin nga pagsutsi ini. So inshallah subhanahu wa ta'ala amoy ini in long tatakitag sing kami amun waktu long takyabos ka mo haruman ini inshallah subhanahu wa ta'ala paliharan sin pag-ayil mang biyarin hantang niya biyarin in kasyara ka niya. Una naman in mga fardo hapag-ayil, iwan sunnat bilang hapag-ayil, damikyan unim yakro sin Allah subhanahu wa ta'ala sa sinagama Islam. Hapadiharan sin pag-ayil, sabab na awn yan lang ta, makro. Yung panghati tabi at mga lang ta nagkaamo at hikarayaw, uno pa tuwi na piyagmahukaw sin sara sinagama Islam. So inshallah subhanahu wa ta'ala, bang inilang tabi at mga maurul tayo ni mukhang buok, na bang online ha magkakahinang ta na bilang makro na inat ko tinggalan ta karena na ipagtinggal si makro niyan pahala mga panahon na Islam ika ganap sing karayawan mo amo yan tuwing kawayaan ka to sinakama amo in mga sarapat mukun hadya yaramin tinggalan ta sampai si makro bang kakausan ta malayo may raw ina mo in tinggalan ta karena inad to na maraya mo tinggalan din sinamuni hinang ta o dalawang tanaw kun na si hukum haram isab na sumagawa natin na marayawin na mo in tinggalan ta sa karta ini makro ini mga basa talong ta na kahukawan natin na kalisuan sinsara atin Allah subhanahu wa ta'ala katwan na gayad to so matunad siya kita pamuin lang ta labi marayaw hinagunta sa arta ikataw sing pala inshallah subhanahu wa ta'ala so ito magna inshallah ta'ala katwan tagay na kapit masayad to makapagluluy simbisara
In maksud na mo ini hangkan lang ta ini iurol ti ayod tud na mo in mga inikatan. Sabab ha biya mga kasakupan sing kami, kahalan sing kita, sibo da taw maas ibang bata-bata at tungod si parkala ini, aun waktu biya mga wala da tuod biya mga piyaro limarayaw sing kaiwanan biya ikatukad-tuhad ja. Amo hindi niya ini wala niya natali in kapaiddahan dakula pag ginawaran niya sa mga pagwudu ini. Malaggo in kapaiddahan, iban habuk siya rin ang mga sabab, amoy in pareharaon kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Ha lawman sin adlawan sin ini yari kita hababaw sin gumi ini. Bihan sabab in mga yadto kataan parihara in mga tao halaw kasutsihan sin tuhad at Rabbul Alamin. Insyaallah. Amoy yadto naman jari tagnaan ta ini maudu ta ini ha amin pangajian panagnaan lang tiya fi masyru'iyatil wudu. Amin tanda kaparatsayahan sin ini siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na diha ini biyita sin ini Quran iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ampain Quran nagpatarang kato taniyo parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. At ini doon ini biya mga hiyaw po diha ini ayat ini sa kaulawla amoy in kalagguan sin ini mapatot ini sutsihon habaran sinambok mano siya amon siyabot diha ini sin Allah subhanahu wa ta'ala. Panawag-tawag ang mga sila na mamaratsaya. Ya kamu, mga namamaratsaya, apabila hitindog niyo na in pagsambahayang na muna-muna hukasin niyo imbayho niyo. Imbiyay tadi hukasan, bukon sapuhan. Duka ingin sapuhan, iban sinukasan. Correct. Maghukas ka, subay matimod. Maig bang aon dapat in lakod-lakod doon na pamayhuan mo katan, nakabubutang. Bukon na mo yung mga inisapo-sapo na dyan to at sa Bulacan na dyan tuwig. Sa maksud di ka to magsutsi. Magsutsi. Lanuan to bihan, inamin bayho bihan. At sambil doon biyeta, aun ini biyeta si mga kasahabatan, in rasul lang niya, yadlok ko piludo. At siniyadlok ini, kakuron niya singkoko niya bihanin pais niya. Kakuron. Ate niya. Kuanon madtuya. Ilokon ba to? Ilokon to maray. Ate aso pa maig doon biya mga aon doon mimikit bihan ha ini pamayhuan ta bihan. Ataw ha amin jasad mapatutlong ta ini hukasan bihan ataw sutsihon. Wa aydiyakum ilal marafiq. Iwan sinamin lima niyo, aminin lima, bihan, ilal marafiq sambil maripa amin siku. Na indasul kakurun niya bihan sinuno niya. Sinlima niya. Bihan, bang siya magsutsi. Maripa tuo, uos palawa, bihan. Amo yan to. Wamsahu biruusikum. Nasartain o sapuhan na sadya bihan. Bihan. Sabab na muna inamin sapuhan mo, amin mo yaon, bukon da, kuan aun waktu mataw din buhok tabihan, na sapuhan mo na hadya man tubihan. Inamin uyaon. Wa arjulakum ilal ka'bayn. Sarta iwan sindua sikiyaon. Tubtub buko-buko. Damit yan subayad to matimod day sabing pag hukas kaniya. Pag ini sutsi kaniya. Amuyad to inamin ayat na may takato. Na damit yan dahil haamuin tanda kaparatsayahan dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam biyita niya kato hadis niya sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la taqbalu salatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Di taymaun in sambahayang sinhambuk din kaniyo apabila siya nabatal at inaon doon na hinang sabab sin di mabistain pagsutsi niya yadto sa hingga in siya makapag wudu magbalik. Amod to in biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hambok ini panghimati kato taniyo amin di na to manjari lang ta gaan-gaanon ng mga parkala ini sabab in parkala pagwudu lang ta kambal siya sin sambahayang.
Kambal siya sambahayang. Nagtutunga sila. Nagtutunga sila. Naamoy adtuin amoy ini longta tanda kaparatsayhan sin ini tungod pa siyara tuod siya sin Tuhan at Rabbul Alamin. Na yung sumuno amoy ini ni kalabyahan sin udo ng kalabyahan niya. Idin ko kan Sheikh Al-Limnadi. So alhamdulillah mga palangunha kami Islam, yadto na nasabot sin kurasahan in lang ta tungod sin kasyara kaniya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meaning inini natin ya daakan ning Tuhan Rabbul Alamin karena siya mismo na mayta. Allah Subhanahu wa Ta'ala on ayat matatangin na basahin sin guru. Karasahan sampai lang ta pa mo in hadis kaya bayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungod pa mo in lang ta in pagwudo at in syara ha kami Islam. Syara sin agama Islam pa mga lang tabariman amoin mawaya tuminay sin sambahayang amoy to. So ikarwa mga panahon kami Islam amo na in lang tafaddul wudu atin niya kalabbihan kahalkaan sin pag-ayil. Uning kalabbihan niya uning kahalkaan sin pag-ayil. Ini beta sin mga lang tafukaha kaya wading hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in lang takalabbihan kahalkaan niya. Sebab na ini bukan na nilang tabiat mga tagbos nagpamos-pamos hadya kaw atau biya ng haplas. Ini na lang taon kalaguan diarasin na mun lang ta ibadat ini. Sa pangunahin ang na ibadat sa lagu-lagu ini. Bang nakaamuha aturan in pagtunay mo kaniya. Nang kanay ni mga lang ta dakay-dakayon ta na pasal sina mun lang tawat baka amin kakahinang ta. Sebab na minsan pa isab siya lang ta aon kalabyan da kula sin pagbudo. Bang in kakahinang ta wala nakaamo biya tuod sin nahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na di da mabilang ibadat sarta na mapasaw ring karewa na sabot dihin ni kata. So uring kalaguan sin pagwudu mga palangon ha kami Islam law na yashhadu lima lil wudu min fadilatin azimatin qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yahmullahu bihi al khataya wa yarfa'u bihi ad darajat qalu bala ya Rasulullah qala isbaghul wudu' ala al-makari wa kasratul khuta' ila al-masajid wa intidarus salah ba'da as-salah fadhalikum riba amuyadtu in lang tanasabot ka riwayat Muslim in hadis at tanasabot hayin doon diha ini mga panunghamis na matin niya bilang saksi sin kalagguan sin kalabyahan dakula sin pagwudu amo na in hadis na sabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O yung hadis, lang tayo nini, basis ta. Manunjok pa amin kalaguan sin pagkuno sin pagwudu. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ya sumun niya mga kasahabatan niya. Doon halupan ng kasahabatan niya. Inagi si Rasulullah ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Uno, di ka kamo mawaya tudluan ko at tawagan panduan ko. Maun pa amin parkala bang ni mahinang natin ya parsababan hikapapas sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin kasaan niyo simpardusahan ato ka simpardusahan niyo sarta bang ni mahinang ini damikyan hikaangkat sabab sinamon kakahinang ini si darajat niyo amoy din baita si Nabi sallallahu alaihi wasallam atin nabi dagbos iya sumunya in kasahabatan bang kamo mawaya da ka. Now, of course, yung kasahabatan katuan, natin yan, mga tao, masub, hainang marayaw. Natin yan, bang nasabot sin Nabi, ba't yung maparkala, yad to, at hikapapasin pardusahan, hikatasin darajat, na amo yad yung paglulumba-lumbaan nila. Nakalu, inaki nila, bala ya Rasulullah, biya kato, ay nahon ya Rasulullah. Ano ay tantod kamo? Mamaya kami sinedto. Baba kami humati, supaya mahinang na mo. Ba't inyad to katan, magpaid na kamo? Nasabot mo yan to. Nalaw si Nabi sallam, qal, inagin niya, amin hinangon niyo, isbagul wudu alal makari. Pag-ambil ayil, pagparayaw sin pagbudu, pagpahantap sin pag-ayil. Alal makari, doon ha mga long ta, waktu atawakan tempat, long tabi mga kahuhukawan. Pagtawon waktu kahuhukawan, biya si mga long ta mga waktu suboy ni katuan. Natin niya, waktu subo mahagot. Na biya dagbos mahukaw kita biya mga long ta kumumpit tubig ha katuan na sumagawa long ta minsan pabiyahad to na piyarayo mo rin pagwudu karena pangakad hason na si Nabi Muhammad sallam sarta pangakad asara amo in long ta daakan sinakamay sabi subay kita magwudu amo yan to na
law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inyadto hikapapasin pardusahan sarta hikaangkat sin darajat niyo. Bang kamo nagpahantap sin pagwudo niyo doon hahal long ta kahuhukawan. Amo na ito mga panginoon Islam. Nahikaruwa lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kasatul khuta ilal masajid. Damikyan ikapapasin pardusahan, ikaangkat sin darajat sin tiap-tiap hanggatoreng kato niyo mga bangsa muslimin. Lang sin Nabi wa kasatul khuta ilal masajid. Pagpataod sintikang pagka-masjid-masjiran. Atin niya, bang kita magsambahayang, baka sa nalilaysin kami, iban siguro kalasahan, atin niya, tungod pa kausuan, dahil habang sa muslimin, bang sambahayang pardo, in suway siya madto pa masjid, bang aon masjid doon na kauman, kaya bubutangan niya, sarda karungan niya in bang, bilang wajib kanya. Na in pagpanaw pa masjid, mga panahon haramay Islam, atin niya, in taod sintikang mo pa masjid amo isabyad to in taod insyaallah subhanahu wa ta'ala sin hikaangkat sin darajat mo iwan hikapapas sin pardusahan mo hikapakpak sin pardusahan mo sin kasaan amo yad to mga pruhamis na matina kasatul khuta ilal masajid magpataod sintikang harap pa ka masjidan amo yad dinasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumuno lang si Rasulullah na mikyan mang ni mahinang yad to awan palong hikasuno, wanti darus sala ba'das sala. Pagtagad sin sambahayang, puasin sambahayang. Natin niya, bang kayaw na masjid, upamakon, so pamabialong ta, nagsambahayang ko magrib. Uus mo si mambahayang magrib, bang wayong nabiadag po, importante. Kagunahan mo kumuha, at amoy magtupabay. Haway ray sabya mga long ta, uzur dakula, katuan, at awakan, may mga hajat dakula. Hajat dakula, in mga long ta, mapatut long tay kabtang ta. Dati na wala hajat dakula gumawa ka usoy nga masjid. Labi marayawin doon na ko masjid sa short in time gato ni hamagin pa isa. Doon na ko masjid di matakad-takad. Tagaran mo na sampai sin sambayang isa. Amo yan to. Sa lugay ko nagtatagad sinamon long ta ambok sambahayangon. Puasin pagsambahayang mo sinambok fardo. Di makadte sab ko sinambok fardo. Sa inhinang Masjid, himinang kausin uno-uno na ginisan na bilang ibadah pa Allah subhanahu wa ta'ala na ingat tayo ko ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala sa lugay mo nagtatakad sin waktu pa amok waktu inyad to imaangkat in darajat mo sarta long tapya papasin pardusahan mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yad to. Fadalikum muribat long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inyad to long nabiya dagbus katatasan niyo sadto, katatasin niyo. Kasabar niyo. Iwan lugto niyo at tinapahinang marayaw. Katuan? Sa beta na long ta. Pag matuyo yan to, sa wab na mo na rin di, biyasin na mo long ta. Hantay masabot diha ini, mag-ambil ayil ka, misan hawahal, kahukawan. At tawakan nang ta, mahagutin hula. Yan to. At tinahinang mo rayad to, biya nagbus, ribated to katuan. Pag lugto sa yan to. At panatasin mo, mininig ka na, aun nakasabar mo, tumunay sin pardaakan sin Allah subhanahu at tinapanghal ka, isi namin waktu, amin yaon nakauhambok waktu yaon, nag-alop iban sintuhan rabul alamin, puas din diya to, muklas na inbiya mga pagbakyad to, takaran mo na isab pa amin waktu, baka walik na isab, makaunaan, tara mo iban sin, ikaw, in Allah subhanahu wa ta'ala. So, amo yan to. Bihad to. Ayan to mga parahabis na amok din mga hadis na may tasin kalabihan sinamunuto. Hikarwa hadis insya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaudu sallallahu alaihi wasallam. Law may idha tawadda al-abdul muslim awil mu'min faghasala wajhahu kharajat min wajhi kullu khati'atin nadara ilayha bi'aynayhi ma'al ma. Aw ma'a akhiri katril ma. Wa idza ghasala yadayhi kharajat kullu khati'atin batashatha yadahu ma'al ma aw ma'a akhiri qatril ma hatta yakhruja naqiyan min ad-dunub. Amay di bayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Magkulang maglawi mga palangungan haram sa Islam. Invita si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biatarang kato long na. Apabila nakapag-ayil na long na nabuk-ipon muslim atau kan mu'min. Ang panyahiwasan imbayho niya at inipaghugas na sinbayho niya lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam kharajat min wajhi gumuwa ding hapamayhuan niya in tiap-tiap kasaan atawakan dusa amoy naatod sin dua mata niya
Mapakpak yan doon pardusahan na atod sinduwa mata niya. Maalma, sarta sinamon tuwig long tamon piyaggulo niya katuan. Piyaghukas. Piyaghukas niya man pabayho niya. Aw maakhiri katril ma atawakan amon dito hay na pusan to sinamon tuwig. Piyag sapo niya simbayho niya, piyaghukas niya simbayho niya. Magad in pardusahan niya simpagto sin tuwig madto pababa. In pardusahan niya papason sin Allah subhanahu wa ta'ala mapakpak. Amo yan to. Damikyan, apabila siya lang nahumukas sinduwa lima niya, damikyan, gumawa at tawakan maig. Mapapas, mapakpak, in pardusahan niya. Amoy indo sa longta na hinang sinliman niya, biya dagbos, nakapangabot kampot siya kata maparkala, di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, sinamuntuwig paghukas niya yan to, nagad yan to, mapakpak, in pardusahan. At tawakan ng sinabi, amon hinapusan to, sintuwig, ding haliman niya, paghukas niya, kada sin pagudo niya, makadyan to inamon ng tapardusahan mapakpak sampay doon na hatta yakhruja naqiyan minad dunub sampay gumawa na siya long ta dahil sa ding hapagudo na yan to inshallah subhanahu wa ta'ala sut sila siya ding hapardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala amo yan to mga panahon na kamay Islam in kalabihan sin pagudo hawado hadja way pakita ng katinog sin sambahayang subhanallah akon malapnas na katanin pardusahan long tamakad dahil hamuin long takakahinang pagudo hapangagad sin aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman to sa kaulaw lang ta in wudu yaon hambo yaon dahil nga mga tawbat sa lago-lago pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga pardusahan sabab aon waktu in pangato dini wayron paghali ta makawakto idusa. Makawakto darusa. Damikyan day sab in lima ta ini makapangulin-ngulin way agbihan makawakto day sab tu idusa. Dahil hasad niya hapar sa wapansin pagwudo, bapaigin niya do katantan. Banghadya o kung sinambok mano siya yung mga parkala ini, parayaw niya kailuin pagwudo niya. Amin piyanganal niya marayaw, inhiukasan niya, madtumadtubihan. Nasa, aun waktu pagkakitaan tayo, aun ini nagwudo bihan, yun naglalatahan ng kaibanan. Naman na. Mataon pagkakitaan Di na mataritipin pag-ayal nila. Di, wero nito kuhan. Sa mabdangan nalwe, nung nag-i-story ba mga bakay-bakay. Wala ni kay nga taninhinang niya, to hambok yan to rin nga mga lasa sin Allah ta'ala kato. At tinamo kung hada rin pangatayan, doon haparkalahihinang. Aparkalahihinang. Ang pasubay kakunahan niya, magkaw naghinang, naghuhukas kaw, kitaon mo, in paghukas mo, bang natimod da ka, atawa wala. Ataway na mo lang ta mga ginpaisan, atawa amon law ta ang gawta amuin wajib aylan, bang nabasa da kamarayaw, atawa kailangan mo na kamarayaw. Na mo na ito. Nga, inshallah ta'ala, dahil nga mga pakaradyaan ini, amuin makawa ta pamintangan, o kunta in mga parkala ini. Pag inawaparan na to, inshallah ta'ala. So, yung pangadyan hikarwa, doon ang mga piyardo, atawa hukuman sara, pardo, halom sin, pag-air, atawa pag-wudo bihan. Muna-muna rin, itakato doon ha ini, damikyan niya, mga sunnat niya, iban sinamuin, makro niya. So, tagnaan tariha amin, pardo, piardo in, atawa hukuman, pardo, sin pag-wudo. Kaysa niya, beta di an-niya. Wahiya azmul qalb, ala fi'lil wudu, imtisalan li amrillahi ta'ala. Liqawlihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. So in niyat in makauna. Ati niya in pagyanon niyat bukon siya hipag in ilapal. Bukon siya paglapal. In niyat amwat din pagyanon a'malul qalb. Ati niya amal sin jantung mo. Inamuin sumod na kaupahinang amin piyang daakan kay mo sin Allah ta'ala tungod pa ini pagsutsi magniyat na kausin ini kau magsutsi na. Sinamuin ini tungod pa amin pagwudo yaon. Sabab niya onlong niya amin panantuhi panghuhuti sin jantung. Doon haamuin hinang sin pagwudo atawa sin pag-air pangagad haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangagad haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mati kamaksuran niya. Sabi ita sin Rasul innamal a'malu binniyat. In pag-ianon amal, jumato in amal yan, dahil hapar sa baban siniyat. Di yan to jumato in uno-uno. Bang inyat mo, miyamanaw parugaing, misan uno pa hinang mo, di yan to, wayrong kajatuhan niya. At inari tayo maun, hinang maun. Bang duwa inyat mo.
Di siya magkugdan. Subay magkugdan in hinang iban sin uno sa pamok deng ha mga biyayta kato ini sarat atau rukun sin hikatay ma sin amal suway mo na muna iaunin panganal mo tutug ha amin hinang mo sin uno yon sarta nagaamoy sa binhinang iban sin amin piyangdakan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala bihad to amin ikhlas iban sin imtisal awamirillah amin nagaakad sila karwarwawihan di man jari magbutas sin duwa yaon so bang ka umalop na maon pa amin hinang piyangdakan sin Allah ta'ala suway siya in panganalon mo in ikaw dia aksin Tuhan Rabbul Alamin na in ikaw timay ma na kau simpardakan niya hangkan mo yaon piajatuin hinang yaon sumud na inyat mo pa amin parkala yaon hasupaya matay ma sin ini Tuhan Rabbul Alamin inamin amal piagtuyuan tabihan hangkan naon waktu adlaw gana-gana biya ba sin Rasul aon waktu pagbutang patimbangan sin tao nag-iibadat wayron minsan bugat niya Nabi rin kabugat sinini giyagaan ka antari hadun yan paghinang. Ha? So, misan yung baran mo giyagaan kaan mo, hati niway halga kayo mo, nabi din halgaan sin Allah Ta'ala. Inagdak kayo mo, wayron mo halgaan. Wow. Nabi hadto siyan. Naamoy hadto inding ha mga ini sarayo-rayaw pangadjian lang ta amin piyang hindu kato. Kati ko no, ikarwa. Rasul Waj. So ramik yan mga paruhamis landing ha mga fardo lang kapag ay katwa na fardo. Hukuman kaniya at tinawag ini fardo na bilang fardo. Bang ini matanak abog din hay niya tinadi masay pagbuto. So may ta na fardo siya. Fardo. Ding ha lang na ben furudil wudu. Ding ha mga lang ta fardo apagail. Hikarwa nasabot lang na rastul wajhi min a'la jabha ila muntahay adzakan. Adzakan. Lang na dihay ni paghugas sinbayho. Tumagna rin hamuin lang tataas sinamon tuktok yung katwa. Nariha po lang sin tuktok ini. Sampay mo tugtuban mo paamuin tampal paamon saum sinamuin lang tako tay ni. Amo yan to in hantang sin paghugas sinbayho. At niya to dang haw nga mon tiyuan sin buhok tayo katwa na. Mambato sa ito. Doon haon sampay maripa amoy lang tababa sinamon tako tay ni lapayon dadto aylan hukasan nito ingan niya bayho laman ito nga bayho katwa na bayho kata amoy ito sa puhan madukatan mga panahon Islam amoy din namon lang tanasabot aramik yan lang na dahil ha amoy wamin wat dil udon ida wat dil udon dahil ha amoy lang ta punan sinamon tay nga sipak ini mo pa sipak tay nga diha ini sa pamay na daw sintay nga tayo. Doon kita magtagna sin paghukas damik yan in lang ta in lakbang niya katwan. Haba niya rin ha ini harap man ipasom sinamon tuktok ay sintako. Afwan ding hata sintak tuktok ini maripawa sinamon lang ta som sintako. Pagos in luag ni sablong ta maripa amon kiran niya. Dahil ha amon in lang ta punan sintay nga maripahan siya pubag punan sintay nga minsuay ta kahugasan tod katani ni muntibay huan sinang pamayhuan tay way lamon siya natay kod sintay nga lawn ta ini pagdahugas sulwaj paghugas sin bayho amoyad to inamon lawn ta hugasan ta tod bukod kita maghugas tibi adag boss amon magpaamos sa diyan bukod sa Bulacan hadya suway to diyan to sa matikaton hiron mo to hilokon mo siya yan hulukon sabab na amoy naglalo kita. Amoy to mga pamang Islam inang mga long ta aturan sinamon pagwudo. Amoy to na ininipeta lang sin Allah subhanahu wa ta'ala parman niya pagsilu wujuhakum na hugasin niyo lang sin Allah ta'ala in pamayhuan niyo. Natin na bayho papahugasan sin Allah ta'ala lamod ding ha mga long ta fardo aylan amo na in long ta bayho ini. Na nasabot ta na inshallah subhanahu wa ta'ala ito ang niya. Lang nini katugaslo alyadain ilal mirfaqain. Hugasan in 5 daing ha ini tubtuban sin namin 5 mo yaon maripa siku. At ini tubtuban niya maripa siku ini suway ito amoy in matimo din pag hugas kaniya sabab inda akan doon pahugasan kato.
Wa aydiyakum ilal marafiq. Ilal marafiq. Iwan sin mga limaniyo bihan, daing hatubtuban sin limaniyo sa milmari pa amin. Pasiko. Sikuniyo yun. So karwa, tagngan hatuo, used to harap mari, palawa. Amad to ini lang ta pardo, daing ha mga pag-sutsi, hapag-aylo. In hikaupat, Na hikaupat na mikyan mga pangham Islam, lamod din ang mga fardo ailan, law na mashur ra'si min al-jabhati ila al-qafa liqaulihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum. Lamod din ang fardo ailan amo ni pagsapo sinu, pagsapo sinu at tinabuhok ba ni katuan ha? Mangkota ka buhok na buhok mo yung kagi. Tumagda siya rin ha amoy lang ta di hatuk-tuk tay ni. Amon buhok dapat maripatuk-tuk tay. Yuwan sin bamon buhok di hatuk-tuk. Doon haon kita tumagna sampay maripaburi po kay ta. Amo yan to. Pagkatasin tubig bihan mga mga Islam. Basta unten lima ta ang patabi ang mga pigsik biya yan ha. Bukon ko sumok. Isa bulak pa buhok. May masak ko isa. At ini pagsapok ito na. O sapuan na agad siyapuan. Magsapuan siya. Kung biya simpag hugas, maghugas. isa bulak. Isa bulak. Na pag ganyan, kumakaw tubig, ang pa mo ipigsig biya yan. Naman jari, Sapuan na. sapuhan mo rin hatuk-tuk mo ini. Harap maripamuri pugay. Amo yan ito imbita si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ina ito pardo. Pardo. Pardo yung hukuman niya. Na, in baita sin Allah subhanahu wa ta'ala, ilaw na, wamsahu biruusikum. Damik yan lang na at inalamod din kapag pardo ailan na sapuhon no yung mga unyo. At inabuhok tayo Sapuhan. Sapuhan ba yan? Ding hatuk-tuk, arap maripabuli po kay, ibalik tayo sabi ito katwag yan. Amo yan din hantang, sampay lang tabi ang mga kasunat niya na maripamon tayo ngayon. Sabot tayo din siya. Ini ni, lang tabi ang mga... Pardo sa dyan. Pardo. At inapagsapusin at sapuhanin amo yan to na nabilang. Ini kalima niya lang niya kaslo ar-rijlain ilal ka'bayn. In ikalima niya deng ha mga pardo aailan sing kita amo na in si kita ruwayaon sampay siya patubtob sin buko-buko. Damikyan in paghugas kaniya. Labi-labi na to din si kita subay to matik mo din paghugas kaniya. Amuin inihilog tamarayaw madtubihan. Sa baba mo yaon indaran kimukogdan pa amuin masuk siya palumi. Bihan. Labi-labi na mga kita nagchichinilas mo na ubihan na ini pigsik madtumarian. Labi-labi na makto mga malakatin ini hula, ulan na unon na sa diyang makapigsik pa ini si kita madtubihan. Na yan to. Kaunahan to dito. Sabi na, biyaitan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa arjulakum ilal ka'bayn. Indua si kinyo, sampay patubtob sin buko-buko niyo. Amad to. In hikaunom. Hikaunom mga pangaham Islam at inlamod din sa mga fardo ailan, law na at tartib, bay na la'ba al-magsula. At inataritin. At istri din yung mga pangalan Islam, amo na yung pagtawin in order lang sumasanggalis katuan, ha? At taritimon mo, in makauna paunahon, in magkahuli, paulihon. Na. In taritim lang na, at tartibo bay nalakba al-magsula. At taritimon mo, haantara sin mga anggawta, amo in mapatuthukasan, amo in nasabot sin syara. Biya lang nga biyan yagsil al-wajha awalan, biya sin mo in hukasan mo na along na imbayho, sumalyadain, mahuli law tarwa lima pagwasin bayho thumma yamsah ar-ra'sa pagwas lang na ang sapuhan na isab katuan sumapumon pabuhok thumma yagsil rijlaini ang hukasan na isab induwasiki liwurudiha murattabatan fi amrillahi hakada karena nabangkil dunhay ini atin ya in kataritiban harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala nabi ini biyantang ha ini namun lang taraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, al-wajhu awalan, bayho na inamun unahun, bago was 25, sampay pa amun lang ta, nasabot ka ina, amuin paghapusin buo, iban sinamon siki. Amo yan to in pagtakong taritib, at tinatarituhon mo. Bukon ko tumag na humugas, dahil hasiki, ang pamon pasimod mo. Kita ko katuan na, diyan mga kakanap ko na puntaman ni Utiyo, daw tabi mga panahon tinamon akal pikilanta. Unin di mga hikmariha ini. Hikmariha ini katwa kita kawa at niya man kita mag-file
hindi akan pupaw na hukasan na yung 5. Usting halima ito ang papasimod na. Bang ito yung mataritiban na mo na sabay sin sunnat. Yat no ha. Na. Kaya pahukasan na kato sin Allah Ta'ala sin saray namun 5 ta. 5. Ang pagita manggumgum. Sa babayta, na misan ka kawasin tubig dahil halima harap pasimod mo, in 5 mo sa mananaw na. Nalangyat to, mga panuhama Islam, atin niya, inda akan ka to, pahukasan na si kita na mo na. Pagwas pasimod, nabi nagbus. Hindi na magkugna. Hindi na magpugnan. Sa udlatan na ka, ikaw na lang mo, paghukas ko lang mo ha. Sige ko, no, was kimutang ko sa pasimod ko. Nakita niyo mga panuhama Islam, inamulang tadakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, piyauna na amo na, hukasan in 5, ang papasimod, ito yung taritiban niya, kang sampay amon long tasun nating kawaunta. Yan to, at yan in lingkat sinara, mapangyo sinara makato, at way pagsaksak. Hindi kita nagbus laatan, sinamang kahinang, kanin ini na, kasutsihan yan to. Amaya din inshallah ta'ala katuanin din mga na ini kapito niya lang niya al-muwalat awil faul wa huwa ghaslu al-wudu'i fi waqtin wahid bila fasilin min az-zaman. Imbita di hati niya subay long sin ini bahasa sing kita bihan tuloy-tuloy in pag ini wudu. Bukon bugto-bugto bihan maghali-hali. Di subay siya amoy in tuy inamin pag wudu yadto. Atungod sinamin dahil hapanagnaan na sa buted to ini sampay madto amin matangbos kita. Law niya bita do naon ida kata al-ibada ba'da syuru fiha muntahiyun an. Qala ta'ala wala tubtilu a'malakum. غير أن الفصل اليسير يعفى عنه وكذلك ما كان لعذر كنفاذ الماء أو انقطاعه وإراقته وإن طال الزمن إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Artinya ini itu kataan hasara haturan syara ini subayad tu amin long tabi na sinakita kaina amin long ni alal faur hati niya tuy-tuy inamin pag air mo yadto bihan sabab di man jadi yadto kautan sin unu-unu hinang bihan ika ini butas sinambuk hinang pahambuk hinang bihan na sabab biyata yon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ayaw niyo pagbatala inamal niyo hati niya ayaw niyo pag ini pukla sa inambuk hinang ini kautan sinambuk hinang duka inding hamin ni hinang mo yaw. Subay mo matalos ding hapuunan sambay pa kahinapusan niya. Marakuman lang niya ron haon in amoy in biya mga bugto tiyo-tiyo bihan ini inyaon aon kamaapan niya. Aon kamaapan niya biya sin lang niya ibutang ta yung ko nagaay pagos ini miya tayong tubig bang biya di kato. on shortage. On shortage man to biya. Nay mga yad tulong niya, di yad to makakangi sin kuan. Habugto sinamin. Sa puso ka, uzo rin yan to. Wayron niya to lamod yung mga bihad to katan. Na sabab lang nabita doon, id la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Wayroon di mo wayroon mahinang mo si mga parkala bihad to. Bukon ikaw yung nagpuunan sininang. Aon doon, miyugto kandiri niya, kari asalin niya. Amin wayron lamod muro. Aon to sa banda kula. Sa banda kula. Na ini aon damikyan, aon gianap din dilong niya mga panghimati. Ati niya amin siyabot ko kain na amin dalak lang niya aon. Aon din ha mga ulama ang paghilog liamod nila hapardo. Inamuin pagka kuan ito katan. Liamod nila hapardo. Na ini aon lang niya, in kasabunalan niya, ini inya unhi kasampurna sim paghukas imaksud niya. Ati niya hakayronan buon siya pardo. Sa sumagawa hikasampurna sin paghukas. Ngayanan paghukas hikasampurna eto. Nabangka na hikasampurna sin paghukas, nayang untay eto. Sabab doon isang masampurna bang mahinang yung mga bihad to adto. Bihan. Ayaw dyan bang mga magkamas ka bihan, mahaiting kuko mo na adakalay sa bihan may inang odor dakula inya to. Dahil masunod sa gato, kaya kita mag-kuko, naan ka na, sunat ilang mo yung pag-ini kuha niya. Paglalo, dahil ha mga ini, to, lima, dahil ha mga nasabot bihan, dahil ha mga fitra. Naamoy ito.